Ami Murenge n'indirimbo nziza cyane twagiye dukunda twese hafi abantu benshi, hari bamwe babyita ko atari iby'abantu b'abakristu ariko by'ukuri n'indirimbo zifasha ubuzima bwacu, n'indirimbo turi abakristu kandi nabo ni abakristu twemera, so n'indirimbo zagiye zifasha imitima y'abantu benshi. Turagushimiye muvandimwe kandi tuguha courage ngo mukomeze, turabashigikiye cyane. Ndaza ku muhanzi Aime Frank. Abahanzi ni umuhanzi namenye kuva nawe yatangira tuza kumenyana akiba mu Rwanda, twaravuganaga kenshi gashoboka, mwandikira muha amakuraje, mugira inama nyinshi by'ukuri. Iri zina nihise ni Catfish naryo ni ryiza kuko hari byinshi ishema. So ndabashimira Frank, icyo mushimira nuko hari ibyo yagiye akora nubwo abantu benshi niyenda batabyumva cyane, yamaze kubisobanura bikurikiranye nuko abikora yirwanaho ku giti cye adafite abandi bafatikanya cyangwa se ababimufashamo. By'ukuri birumvikana cyane. Hari indirimbo yakoze yo kwibuka Afande General, hari igiterane yakoze nk'uko amaze kukivuga cyo gufasha abanyeshuri iwacu. Ibyo ni ibintu bikomeye yakoze bifasha ubwoko bwacu. Turabigushimira cyane muvandimwe kandi ntugacogore, mu bike uzashobozwa, by'ukuri mu bike uzashobozwa, kandi tunasaba Imana ngo izabigufashemo. kandi natwe urubyiruko rw'Abanyamurenge tugende tubishiremo imbaraga dupatikanye n'abavandimwe, nkuko urumva nimba yarasipendinze 10,000 cyangwa se 8, n'ubundi ni aho yabikuye kugira ngo ahongere hasubire ibindi biragoye, birasaba izindi mbaraga nyinshi. So byaba byiza abayobozi bacu b'urubyiruko cyangwa se abayobozi bo hejuru b'amahoro babidufashamo, tugafatikanya n'abahanzi bacu. Mu gihe tuzafatikanya nabo bazasohora byinshi birenze ibyo twebwe twumva. Ndashimira umuvandimwe Mukongomani nawe mu buryo bwo kwirwanaho, indirimbo bagenda baririmba bamwe babita batari bo, bababwira amajambo aremereye. Rero courage, timugacika intege, ntihakagire ikizabaca intege. Umuntu sinzi ibintu nagiye numva kenshi, bamwe hari igihe umuntu ashobora kukwita imbwa, ariko icyo si igitutsi cyatuma ucika intege. Kuko Rabiuti wenda nguce mu ijambo, hazamutse abantu benshi kandi bamwe muri aba bahanze ahantu bari barasa nkaho bwije, nimba ugana kuri point tugahereza abagenzi bawe bazamutse kubaza. Thank you. Yego, murakoze cyane. Ngana ku musozo, by'ukuri ijwi ryanyu rirakenewe, twabyifuje kenshi ko mwagerageza kwirwanaho muri ubu buryo bw'ubuhanzi, mu buryo twabitekerezaga. Twatekerezaga ko namwe mwafatikanya mu buryo bwo kuririmba indirimbo zo gutabariza iwacu. Muri abantu bafite ababakurikira benshi, mufite abantu benshi babategera. Byaba byiza rero nubwo koza kaba gato, ushobora gukora akantu no kuri telefone utagiye muri studio kagakurikiranwa cyane, kubera ko muri abantu bakurikiranwa cyane. Turabasaba gukora utwo tuntu nkuko turafasha cyane. Kubera umwanya, Jenzo ndabashimiye, Imana ibahe umugisha mwinshi. Urakoze Dr. Rabiuti. Hanyuma Jenzo, nyemerera dufate Espoir Richi, nabonye na sister twirwaneho yazamutse, hanyuma twongere dusubire kuri bagenzi bacu. Harimo masaba ngo Ben na Chance bavuga, ariko dufite umunsi wabo
tuzaba hostinga turaba buri bantu bafite schedule tubwire abantu yes bitabujije ko kuba hano nababwiye ko turi kumwe n'abahanzi batandukanye hariho babigize Janti hariho Bena Chance ubwo bafite round yabo tuzagenda naba bazagenda bagaruka wenda ntabwo ari uyu munsi gusa audience bashaka kumva reka King Espoir hanyuma Richi tuzakomera wamaya akanya kaka yangu we gende mu kazi break yanjye igiye kurangira aho urasigara uvuga ushaka urani hano Espoir ntazagora karibu sister twirwaneho turagukunda kandi nawe uzumera nk'umuhanzi usari n'ubundi ndiwe uko kuragira ngo ba Alex aricyo bandusha kwegera Kristo ariko nanje nabashije kwegera twirwaneho reka ndabashuhuje mwese aho muherereye yambo cyane mwakoze cyane kuzana aba bahanzi bacu ni nkaho narimbagwaye nje nubwo mutari kubazana nobazanye jenyine ariko ndabashuhuje mwese kuba mubazanye kandi iki ni igikorwa cyiza c'abagabo takagara coshobora kino kintu ariko dushimiye ko mwabazanye basige bagabana twinjije mu mwuka kuko twebwe turi hano turasa n'abawuvuyemo ariko turabashuhuje kandi mwagize neza kuza mfite ibibazo byinshi ariko hari n'ibyo nanenga kandi mu byo nenga ndanenga cyane ndabanza ntangire kunenga kuko umwanya woja kunshirana ndi mu bibazo n'undi yoza kubibaza kuko nzi ko hano dufite abagabo b'abahanga bafite kubaza bagiye bagaruka ku kintu kivuga ngo ntibababwiye ngo ntibabahamagaye ico kintu njewe si twacumvikanyeho je nintumvikana umbwire turakumva turavuga neza turakumva hari ico kintu njewe sinacumvise ico bagiye bagarukaho ngo kominote y'abanyamurenge ngo abayobozi ngo bazabahuze ngo cyangwa ngo ntibababwiye abandi ngo ntibabimenye abandi ngo abayobozi ngo ntibabahamagaye babibabwire yemwe abaririmbyi bacu baza batubwira Elisha ko yapfuye kazuka imva yiwe yazuye umuntu uko hari umuntu bobwira intambara yabaye iwacu imyaka 9 ishize abandi bahanganye bataza baryama bataza basinzira baba mu bishanga abana baba inkweto zarabacikiyeho ngo murinze ngo abayobozi ngo bazobahamagare ngo babegeranye ngo bababwire ico gukora ibyo bintu sinabyumvishe mu kuri kw'Imana sinzi ukuntu mwobinyumvise uko hari umwana utazi ko iwacu twatewe batagomba kumubwiriza hari utazi ko iwacu abana bari mu gupfa ku manywa na nijoro drone zabamaze hari uwo bobibwira uko hari uwo babwira hari uwababwirije Kristo baramutubwiye gusa batubwira ko yabambwe akazuka bakubwira ngo amahitamo n'ayawe inzira ni zibiri na Yesu wenyine yarabyivuge nimwe muza mu bisomo ngo mbashize inzira zibiri imbere nuko yihitiramo agakiza cyangwa kurimbuka none kimuravuga ngo abayobozi ntibabahamagaye ngo babegeranye ngo bababwire ko iwanyu hatewe bababwire ico gukora ico kintu timugisubiremo giteye n'isoni n'undi muntu ntacyo acumva hano kuri space aravuga ati aba bagabo ahubwo tibazi ibyo babamo nko kuyisikiza mukavuga mu bundi buryo ariko ico ngicyo ntakiwe ari ico mwoza kuvuga hano kuko biteye isoni ngo abayobozi ntibababwire tibibaho bo kugira guti wanyu drone zarashize zaramaze abantu ntabwo ari intambara itandukanye no kuja ku musaraba na amahitamo yabo gukizwa cyangwa ukareka ariko iyo habaye ikintu cyo kuvuga ngo hagiye kumeneka amaraso na amaraso ahameneka si umuntu bazavuga ngo hagurukana ico ufite afande wenyine mu gitabo cyo cya kabiri yaravuze ngo ufite ukuguru kumwe n'ukuboko kumwe ijisho rimwe nahaguruka intambara iramureba
utitaye ngo urabwiriza ntubwiriza, iyi ntambara twese iratureba, ntawe bisaba ngo bayibwire. Aho ngaho sinahumvise kandi narabanenze. Nanenze abahanzi b'abanyamurenge mu rwego nta ndirimbo y'umuhanzi w'umunyamurenge nje ngitegera kandi uko ni ukuri. Frank sinoba ngishiramo indirimbo yo ngo ifashe kandi yagaza mfasha. Hari indirimbo yigeze gusohora ejo bundi nagazama ngenda nyitegera bukira bugace ariko ngo ndebe ukuntu bataza bakora reaction mu kibazo cy'iwacu. Ndavuga ataba bajama ubundi bwo twe tubategerera iki. Ubu nyine narisigaye ntabonye indirimbo ya Twirwaneho sinoruha ntegera izindi ndirimbo. No kuvuga ngo indirimbo itarimo Twirwaneho sinoruha nyitegera ni ukuvuga ngo iyo nciye ku muhanzi ba Israeli ba Frank bande ba Congo kamancaho kamamba biranga abangaba kandi baranadutereranye. Ni gute umuntu nkanka Congo ka Alex afite platform ikomeye, ni gute adahaguruka ngo avuge ngo iwacu bimeze gutya ntabwo ubu nyine tukiha dushaka amatitire y'abadukunda cyangwa abatwanga. N'ubundi twaranzwe murabizi. Ntabwo bazofata Alex, ndakoresha Alex kubera ko ni inshuti yanje na Frank. Sinovuga ngo isura yanje ndayihakana bikunde nubwo noza mvuga indirimbo zimwe z'abamarayika. Ndi umunyamurenge n'ubundi muri Kongo barahanyanga. Rero tacu twokora nta nico twokwireguza. Gusa abahanzi bacu bagize intege nke ziteye ubwoba. Umusanzu buriya wowe utanga n'abamukecuru batavuga n'abamukecuru batazi n'icerekezo cy'intambara umusanzu baza bawutanga aho kugira ngo areke gutanga umusanzu yoreka kurya. Akamavuga ngo abana batwirwanaho baburaye njewe ndaririki agakura 20 mu gikondorero akayitanga. Ariko icyo twari dukeneye ubu nyine imisanzu turayikeneye 100%, ariko gusemerera mwanze guhamagara, mwanze kuvuga, mwanze kwandika. Nehemiya muza mutubwiriza niwe wa mbere watangiye Twirwaneho. Mose muza mutubwira niwe wafashe inkota ya mbere muri Twirwaneho. Petero muza muvuga yatemye umuntu ugutwi, yamutemye kubera iki? Ashaka kurenganura Kristo. Ariko iyo mutubwira ibyo mudakora biba bibagaragaje ko muri abanafiki, kandi kuba umunafiki mu kintu mudahagazemo buriya mwaradutereranye kandi twarabagaye. Tuzi jewe mfite liste y'abahanzi b'abanyamurenge bataza batanga n'umusanzu, barangiza bakatubwira kuja mu ijuru. Tutarabona uwagiyeyo ngo agaruke. Mose kuva agiye imyaka 5,000 birashize taragaruka ngo atubwire ngo se bimeze gute mwebwe mwasigaye. Eliya n'ubu ntituzi iyo Eliya yarengeye. Enoki ntituzi iyo yarengeye. Petero mwari mwamuga niwo mwisezerano risha tarazi. Aho mwarangiza mukatugenda bababwira ngo Twirwaneho umwana yapfuye yakomeretse yaboze isogesi ngo tubitureba ngo twebwe ntituri abanyapolitike ngo titwokwivanga n'ibintu bya politike. Wongo murambike za Bibiliya, murambike n'indirimbo, muririmbe zo iwacu, muririmbe mufashe imfubyi n'abapfakazi, nzi ko munazifasha. Ariko muzoza mutubwira ibyo mukora, naho kubabwiriza iby'iwacu my friend murabizi muza mwirengagiza ibyo muzi. Kandi abahanzi b'abanyamurenge muraduhombeye kuri ino mihanda, muraduhombeye. Ndi mu kwamanirwa nsengagwa ariko YouTube itarafunga. YouTube ya Frank irinziki sinojaga kwirega ariko yabona nifite uko nyirega mba narareze Frank nkamba bagura tuno muhungu n'umunyamurenge araduhombeye n'ukwirirwa aririmba gusibya gakiza kituraje mu ijuru tutarizi. Ariko abana biwacu bashize bamaze imyaka 9 inkweto n'amasogesi byarabacikiyeho. Ari mukuja kwambura isogesi akamayamburana n'umubiri. Uyu Frank araduhombeye, uyu na Alex araduhombeye. Mufunge zino channel zabo muzifunge. Iyo nja kuba mfite nk'ubushobozi muri YouTube mba naratangire kuya Frank kuya Israel kuya Chance n'umugore n'umugabo zino zose namwe muzi nizo mba narahereyeho. Narangiza ngasigaza zivuga Twirwana nkababwira abangaba ari bo mushigikira. Kubera iki barasemerera? Tuja mu myigaragambyo tutubabona. Twavuga ngo tuja mu gitaramo c'abatabara tutubabona. Twavuga ngo tuja tutubabona. None mubahe ko ari mwe muza mutubwiriza ngo mubarizwa hehe ngo ni he muba mwe murihi uko murihi. Bandugu yangu tunawapenda.
dukunda n'ibihangano byanyu ariko Bibiliya ivuga ngo ni kimoya kwa kimoya, dufashanye twese. Nukubita indirimbo hariya ni supporting, mwiririmbeho, undi muntu nawe ufite platform ayiririmbeho igende viral. Ariko mu gihe byatwirwanyeho biri viral, namwe nti muri viral, nta gaciro mufite mudafite iwanyu. Icyo cyo mukimenye, nta gaciro mufite mudafite iwanyu. Rero bavandimwe, n'intambara nta kwibwiriza, muzogaruke tubane ahangaha, tubane mu ntambara, tubane mu bifatanye iwacu. Jenzo uranyumva? ya nta muntu Sister yoteza twibane. n'umuntu wari uzamutse nawe ni nkaho ari ubwa mbere azamutse ku mitinga byari byamwangiye. basoje mushiki wacu ndasoje ariko nari mfitega ku mutima jewe ndakarangije sindakati sinza mbika ibanga ndarirangije, bagende bisubireho, twarabagaye kandi sinje wabagaye. Nama ngenda ku macano y'abama telefone y'abakecuru bose sigaye, nama ngenda nkorera myuturira, kuraho Frank, kuraho uyu n'uyu baraduhombeye. Kubera iki? Kubera ko hari inshingano bataye kandi bari bafite ubushobozi bwo kuzabikoraho. Ni gute uzobazwa Eliya utabajijwe abana batwirwaneho, abana ba makanika waguye ku rugamba amena amaraso y'ubwoko, mukirirwa mutubwira ibya Enoki n'ibya Eliya na Kayini na Abeli. Murakoze cyane ngaho kandi nicyo nkibajije. ya rakoze cyane mushiki wacu. Abahanzi bacu muratwihanganira, hano hazasa nkaho haba ukuri kwinshi, ariko nanone ni mushiki wanyu, ni mushiki wacu. Nzi ko neza sometime ababazwa n'ibiba ku bwoko, akababazwa n'ibihe turimo. Ntimwumve ko hari undi mutima mubi. Ni kwa kundi bazavuga ngo Gaston, ni kwa kundi bazavuga ngo aho nzobonera umuntu tugahura n'ubwo ndamushoboye, ariko nanone nzamubwira. Ni kwa kundi ngo aho kunigwa n'ijambo nonigwa n'uwo kandi kunigwa nyine n'uribwiye. Jezo sister twivaneho, mu by'ukuri n'umuntu uzuvuga ikiri ku mutima wiwe. Nubwo tutagiye kumukora ikiganiro, abahanzi bacu sinzi reaction bari buze kubikoraho mbere ko dusubiza. Reka tuze kubahera mikoro rimwe, zibura iminota 3 cyangwa 4 ya kugira ngo baze gusubiza ibyo abahanzi twatumiye nanone tubumve nabo cyane abashinje twabatatse nivyo ni kandi n'abana bacu kandi nawe birabareba mugani wasiza twigwaneho, ari bafite kwisobanura, bafite nabo kuvuga kandi nta nubwo ari kwisobanura mu bundi buryo, barunganira ibyo bahaye haniba hari ubashinja. Yes, kuko twavuze ko ntagushinjanya, ariko kandi nabo bafite ko bahagaze kandi kuba bari uyu muntu bita BFD. Reka musubize mu balisena, kubera ko yananiwe kumyutinga, ananirwa no kureka. Nuzamuka ubashe kumyutinga kugira ngo ntidusakurize abantu. Narivyo ari akantu sister twigwana yakomoje, aravuga ngo kuba bari hano ni umusanzu ukomeye navyo, ati kuko hari abaduhombeye, nubwo yavuze ko naho ngo batavuze. Hari aba yakomoje, niba ari we niba ari wavuze mbere, bari mu tugara babandi kandi bo barakora kuko bararirimba bagacumita, simbavuga amazina bagacumita inkota, bagacumita. Ariko kuba turi kumwe nabo hano nuko bavyumva kandi nuko tubafite ku mutima kandi nuko bafite iwacu ku mutima. So Espoir King, ijambo ni ryawe baba. Akurikirane na Richi kugira ngo tureke kuguma gusubiza kwakiranwa mu mikoro. Yego Jezo, mwakoze kuri space na Torino, kandi ndashimiye abahanzi bashe gutumira Ndondo, umwami w'umurenge Mpayinka, ese n'umuhanyi wa data, twagira n'amahirwe turanaziranye, ndayikunda cyane. Iyo ndebe namubonye hano hafi Amadu, hari na Kipenzi nkunda cyane, Ben na Chance yitsarako yakoze ntara .0. Anyway, nshuti bavandimwe,
revolution cyangwa niyo urugamba rwatinze ruza gwicana bakagombye kuramba. Turi muri mix motion, amamusi yarabaye mix. Hari uburyo abantu bashobora no kwitana ba mwana, tukitana yuko twatereranywe, jewe wantereranye cyangwa jewe warantereranye cyangwa wagize gute. Ariko icyamuhimu kandi ikintu ciza nuko twahuriye hano, kandi noneho hagomba ahubwo none tugomba kuvuga ati siko noneho ko twahuye ko twitanaga ba mwana dukora iki. Jewe impamvu kugira ngo tubleminge no cyane cyo mwanya mwanya, ahubwo ni iki twakora. Hari abatekereza yuko abahanzi bacu perezida batakoze inshingano zabo cyangwa iki, nabo barakubwira ati ntabwo bafite platform. Ariko hari n'undi ushobora kubabwira nawe abahanzi bacu nimba muri hano muri diaspora cyangwa n'ahandi muri Frank, niki cyakubujije kuba perezida w'umuhana wanyu wa Arizona? Dondo niki cyakubujije kugira ngo aho kuvuga ngo iyo mutuality gusipote, kubera ko utayobora iyo mutuality ko ufite izina niki, kubera ko mutabigira. Abantu tugomba kuba engage, tugazaza dushakira ibisubizo hamwe n'ahandi, byaza bidufasha yuko akenshi tuza twumva yuko hari abandi bantu bafite ibyo gukora, ariko ntitwumve yuko twavamo ibisubizo. N'aya mamitualite tuza tubleminga, hari abantu baza bakagwana shaka ngo mahoro ni jewe nawe. Uzi ko mahoro bamwe muri aba ngaha muri kumuvuga bamwe ari aba leader b'amahoro, ni umuturage kimwe nanje nawe. Niki nimba hari ikintu unenga cyangwa wumva yuko wakosora cyangwa nimba yuko cyakugwa neza, niki kikubuza kugira ngo ube wagira noneho siritu nkamwe nk'abantu bamwe bafite platform. Aho ngaho niho nshobora guhamana n'abantu babanenga. Abantu bafite platform, icyo bita name recognition, kuba ufite izina rizwi. Iryo zina rizwi niyo influence yawe muri positive yo gutabara iwacu wayikoresheje neza, no muri ubwo buyobozi wabugeramo kandi wakora niyo impact zenda batabashije kugeraho, zenda bari bakeneye iriya push yawe. Ariko nshuti bavandimwe, iyi ni intambwe nziza. Ahubwo zenda ikibazo gusa kimwe nshobora kubaza bana bahanzi bacu, hari rise ya AI. Indirimbo sinkicumva indirimbo nziza, cyumva Yesu arakora, sinkicumva Amadou
uri hehe sinkitumva yampaye inka sinkitumva izo ndirimbo zahinduwe na AI ahubwo se none se nk'abahanzi b'abanyamurenge muri ino generation niye strategy mufite ko noneho ndimo kumva gusa ari AI kandi ari mu gucurangwa no mu birori n'ibiki niye strategy zenda mu ntuzi ariko nimuze dukomeze dufatanye dukoresha imbaraga zose dushobora gukoresha entre nous zo gusapotinga cause murakoze. Richi hanyuma tuze kuwohereza abatumirwa bacu ijambo. Alex sinzi icyo wari ugiye kongeraho mbere yuko dufata Richi wenda. Alex Reza sinzi ko hari icyo nari mbonye ukuye muri mute nimba hari icyo ugiye kongeraho mbere yuko dufata Richi. oya wari wavuze ngo dukurikirana ariko nimba hari undi wari wateguye nta kibazo. Yes, ni muri audience twari turimo dufata abantu bazamutse muri audience, reka dufate uyu wa nyuma hanyuma tubahereze iminota itatu cyangwa se ine nanone mugire gusubiza bimwe mu bibazo bagiye babaza and then tubone kuja wenda no kuzagana ku musozo. Richi mikroni yawe. Murakoze ko ijambo Genzo muranyumva? Turakumva. Okay, ngewe ntabwo nari mfite kubaza ibibazo byinshi iyo wenda batamutaza kuba batangira n'ikiganiro, ariko wenda ndabaza bikeye kuko hari ibyo bagiye basubiza muri intervention batanze. Ikintu cya mbere ndashimira initiative mwakoze Genzo na Turino yo kuzana cyangwa se kuinvolvinga abahanzi b'abanyamurenge mu bintu bya advocacy. Mu by'ukuri dufite ikibazo iwacu, buri jwi ryose rishoboka rigomba kugira icyo rivugaho kugira ngo ubutumwa bugere kure hashoboka. Nkuko mwabivuze, yaba Frank, yaba Mukongomani, yaba Ndondo, ntekereza ko nta bantu benshi muri community yacu barazwi, ndetse banazwi no mu zindi community zitari zacu kubera ko ibyo bakora bisavinga abantu benshi. Ikibazo cyanjye cya mbere nashaka kwibaza, why tugeze mu myaka 9 tutarabona amajwi yanyu mubivugaho? Cyangwa mwari wenda ntaza kuba sister twigwaneho numvise ari umupanga kubaza nkawe ngiye kubaza kubera yuko iyo umuntu afite ijwi rigera kure. Ndabahereza urugero, ndabonye ari inkuru yabaye viral ya Davido arimo arakora advocacy ku bibazo biri iwabo, none barimo bari encouraging n'abandi bahanzi kumenyekanisha ibibazo biri iwabo. None ngi nkibaza abahanzi bacu ko mwacecetse. Hari abo bushize nabonye umukiriyo twibuka abanyamurenge baguye mu Gatumba bakabatora, ukabona mu by'ukuri bamufashe kubera ko ari umuntu uzwi kwazi kuririmba, ari ukabona nabo ntago ari ibintu biteguriye ngo kugira ngo wenda binatange na message zasigara n'ikindi gihe n'abikindi gihe. Indirimbo muhimba muririmba akenshi usanga zijyana n'ibihe, kandi rimwe na rimwe mu marevolution yose ko hagiye hazamuka n'abahanzi, kandi rimwe na rimwe byagiye bituma bamobilizinga abantu benshi. Ngiye ikibazo cya mbere, kuba reki mwatinze kuba mwagaragara mu bikorwa surtout mukoresheje impano yanyu, kuko niho cyane mufite abantu. Frank ashobora kuricinga abantu, ari mu bantu bashobora kuba bamaze igihe gito muri Amerika, ariko ashobora kuba ari mu bantu bazwi n'abantu bose. Kubera iki? Ubwo ni urugero ntanze. Kubera iki mwatinze kuza ngo mu ijwi ryanyu murikoreshe kugira muvuganire ubwoko? Kuko icyo nashimye nuko muzi biri kubera iwacu, kandi muzi ko turengana ko biri kose. Nta yindi kote nabonye muri panshe, nkuko abantu benshi nagiye mbona baragiye bafata amasides nkaho dufite uburyo bwo gufata amasides. Ngewe nkibaza kubera iki mwatinze. Ikindi cya kabiri, abartiste
nta huriro mugira kugira ngo mushobore kuba nibura mwadukorera ibihangano tujye tubicuranga tubimenye tubikwirakwiza ahantu hose bishobora kuba byavuganira ubwoko, kubera yuko ntekereza ko mwebwe buri umuhanzi artiste mugira n'amagambo asobanuye ibintu byinshi. Mushobora gukora igihangano kikaba viral, kikaba played ku isi yose kandi kigatanga message. Kubera iki mutegerana ngo mukore? Ngiye rwose nshaka no gusobanura akantu gatoya. Umuhanzi wese ni umuhanzi, waba wa gospel waba utari wa gospel, ariko gospel ubwayo isobanura inkuru nziza. Rero muvuze ibiha bibera iwacu mukabimenyekanisha, ntekereza ko ni uburyo bumwe bwadufasha muri advocacy kugira ngo amajwi yacu agere kure naho twe tutagera, kuko indirimbo uzisohora none mu gitondo bakayikina muri Australia, nimugoroba bakayikina muri Europe, ubundi munsi muri Caraïbe bakayikina. Ntekereza yuko ibi bintu nje n'ubusabe rwose, ndifuza yuko mureba uburyo mukora abahanzi bari ku isi yose, mu connecting abahanzi beza rwose bashoboye bazi kuririmba, mukutangire mukora indirimbo zimenyekanisha ikibazo cy'iwacu. Ubwo ni ubusabe ariko bujanye n'impamvu nababazaga impamvu mwatinze kugaragara. Ikindi cya kabiri, kuba wenda mushobora kuba mwahaguruka mukavuganira ubwoko, hari ikintu bibangamiye kariyere zanyu ku buryo wenda bituma abantu bamwe batinya kuvuga, bakavuga bati wenda nimba ngaragara nk'umuvugabutumwa ko naje kubona abantu benshi babiconfusinga, wenda niba mbona nkoze indirimbo ivuga ino message ahari wenda ntago bazaba bakintumira, ntago bazaba bakimereza platform, hari ico bishobora kuba bihungabanya muri kariyere zanyu. Ikindi kandi naco canyuma, harabura iki kugira ngo uyu munsi mutangire mugaragare ku masene mukora munuje mu mpano zanyu ibintu bishobora kuba byavuganira ubwoko. Ibindi byinshi mwagiye munabisubizaho, ni nayo mpamvu ntigeze nshaka kubaza ibibazo byinshi, ariko ngene nateguye ibibazo byinshi, ariko nagiye numva ibyo Mukongomani yavuze n'ibyo Frank yavuze, wenda bishobora kuba ari nko gutuma wenda nko gusubiza inyuma mu magambo bavuze. Ikindi nababaza gusa n'ikindi kibazo, ese mutekereza ko platform yanyu mufite responsibility cyangwa murabizi yuko mu gihe abantu barimo baranyura mu gahinda, murabizi ko muri mu bantu bamwe bafite platform ishobora kuba yatanga message ikaba yanatuvuganira? Mwigera mwabitekerezaho? Cyangwa se kuba wenda mutarabikoze, silence yanyu ni shwa yanyu, cyangwa mwumva yuko wenda mutewe ubwoba no gutanga iyo message, kwenda mu rugo ejo bundi nituramuka tugiye hanze ntabwo abantu bazaba bakiduhaye platform ngo tugire? Mutekereza ko abantu bazaba disappointed na silence yanyu? Nico ngico. Ikindi kandi mutekereza yuko kuguma muri netre muri ino humanitarian crisis dufite iwacu, ese ubwabwo ntabwo siko gufata positive mu kibazo? Murakoze, sinzi nimba wenda ibibazo nabajije byumvikana. Yes, byumvikanye cyane. Ricishimire rici nawe n'umwe mu bantu yes. Akantu kamwe gusa, 1 second, narenguze yuko nje nanabikoze. Nimba munabakunda muvuga nubwo mwabakritika niki mu following ama platform yabo, kuko nanje nabikoze. As matter of fact, n'icyo kintu nagikoze nashashame kukivuga ngo mu following. Thank you so much. Icyo kintu muvuze Espoir na Richi ni ikintu cyiza kandi cy'ingenzi. Ba following platform zabo, yaba ari Frank afite YouTube channel, yaba ari Alexis Mukongomana nawe nuko, yaba ari Ndondo nawe nuko. Ariko reka noneho ngaruke gutya, abantu muri kuzamuka tugiye guhereza umwanya abahanzi bacu ko ari batatu, nanone ba notize ngira ngo bimwe mu bibazo byagiye bigarukwaho, yaba ari ibibazo yaba ari n'ibitekerezo, tugiye kubahereza umwanya noneho tubashe kubumva. Hanyuma abantu muri audience bashaka kuzamuka, hano hejuru huzuye, nta buryo dufite dushobora kubazamura kuko pano ntago biri kudukundira. None rero mutwihanganire, nababwiye yuko iyi ni part 1, part 2, bano bahanzi bose muzi cyangwa se the famouses bari muri community tuzagenda tubabazanira uko dushoboye. Rero reka mpere kuri
Alexis Mukongomani ni munyumva, reka tuguhereho, ni wowe wari ufite mikoro, and then nurangiza urakurikirana na Frank, hanyuma tuze gusoreza kuri Ndondo. Ikiganiro turaza kuba turi kugana ku musozo. Ni minota, reka tubahereze ine kubera yuko ibibazo byabajijwe ni byinshi, ntago mwobihinira mu minota 3. Alexis Mukongomani, mikoro ni yawe. Murakoze cyane Genzo, turashimye kandi dukomeje no gushimira n'abantu bamaze kuganira. Mu by'ukuri muganiriye neza, ndashimira mama Ngadubu, avuze ukuri kwinshi kandi nta waguhakana. Mu by'ukuri bino bintu byabaye iwacu turabizi kandi cyane, ariko navuga ko nk'abahanzi bo mu bwoko bwacu b'abanyamurenge, mu by'ukuri ikintu navuga ni uko twarasinziriye nk'uko bari kubivuga, ariko gusinzira kwacu si uko kandi twirengagiza kuko bino bintu bihari, ariko je navuga ko buri kintu kigira igihe cyacu. Sintekereza ko wenda nk'umuntu nkabigize igihe yakoze irandirimbo ko wenda hari inama yahabaye kugira ngo wenda ngo mumuvugisha ikore, niyo Frank yakoze, ariko ndatekereza ko bino bintu twabigiyemo biguru ntege, ariko hari ukuntu abantu baba bifite mu mitima, ariko kubera ko mwakoresheje ino strategy yo kugira ngo muhwitura abantu, mu by'ukuri iyi ni ikintu cyiza cyane kandi n'ubukangurambaga bwiza. So rero ntihagire umuntu wumva nabi ko wenda ngo bagushinjije nyine, bagushinjije no kugenda ukikosora. Hanyuma ku bibazo muri kutubaza ibibazo bimwe abantu bosubiza cyangwa abandi tubisubize, kubera ko hari ibyo abantu baba bari gutegura, kandi kuri bino bintu by'iwacu tubabwire jewe ku ruhare rwanje ni ukuri turabizi, ariko nyine navuga ko ni igihe kubera ko twakuriye ahantu ho dusenga tugira gute. Twebwe kuri je mvuga ko igihe cyo kuririmba, igihe cyo gusohora izo ndirimbo, je navuga ko igihe cyacu kitaragera, ariko kubera yuko mwakoze ubu bukangurambaga, wenda hari strategy abantu bashobora kuzakoresha kugira ngo ibintu bizagende neza, abantu babikore. Hanyuma rero ndatize mu magambo, ubukangurambaga bwabaye, ibibazo muri kutubaza by'imyaka 9 ishize, iyo bija kuba zari nko mu bushobozi bwacu cyangwa mu bushobozi bwanje, mu ndirimbo zimaze gusohoka zose zasohowe n'abahungu b'abanyamurenge, twari kuba twarazikonvertise tukazishira mu kababaro, tukaza turirimba ngo turi gupfa, ariko kubera ko nyine turi mu bihe, twagiye dusohora izindi zino zo kuririmba nyine za gospel nyine. Kandi ikindi mumenye yuko bitewe naho abantu bakuriye cyangwa n'umuco wacu w'abanyamurenge, mumenye yuko hari na bamwe bashobora kugira n'ubwo bwoba bwo kugira ngo basohore n'izo ndirimbo, ariko rwose nk'abahanzi bo mu bwoko bw'abanyamurenge tugomba kwikubita agashi. Hanyuma ku kindi kijanye nuko bari bavuze ku bahanzi b'abanyamurenge ngo niki turi gutekereza kuri ubu, nyine ntaco je navuga ko turi gutekereza muri rusange twese. Umuntu navuga ko umuntu ari gutekereza ku giti ciwe, kubera ko nta rubuga dufite duhuriyeho nk'abahanzi, duhereye ku batubanjirije kugeza natwe twebwe b'ubu ngubu, rwose ntago ruhari. No kuvuga ngo umuntu ari kwitekerezaho ku giti ciwe, agatekereza icyo yakora, ariko ubwo rubuga rusange ntago ruhari. Wenda nka nyuma ya buno bukangurambaga abantu bashobora kuzicara bakaganira, tukaganira icyo gukora, ariko rwose nongere kandi mbasabe kino kintu ku bintu bijanye no gutabara ubwoko,
dushobora gukoresha strategy y'uko abantu bashobora gukorera hamwe, ariko kandi ntekereza ko bitokunda umuntu yakora bijanye n'uko yiyumva muri we, uko yiyumva muri we, ariko kandi dushize hamwe bizaba ari byiza cyane, kuko hari abatazumva, reka tubivuge gutyo, hari abatazumva, yego n'unabyumva ariko akabona yuko atabijyamo. So rero soje tubasaba imbabazi nk'abahanzi b'abanyamurenge rwose kabisa, jewe ku ruhari rwaje tubisabiye imbabazi, ariko ikizakurikiraho muzagenda mukibona. Tugiye kwikorera introspection kugira ngo ibintu bizagende neza. Murakoze cyane. arakoze Alex. Kubera ko umwanya ugiye twavuze reka twumve n'abagenzi be hanyuma tugane ku musozo ugenzo niba unyemereye, kuko amasaha rwose hereza Frank, hanyuma ya Frank turaza gufata Ndondo nawe abashe kugira icyo avuga. Ariko muri audience hari undi muhanzi waje kuzamuka bita BFB, I think ko ari umuhanzi niba nibeshye. ya BFB ku mutima n'umuhanzi. Yego kandi asaba ijambo niba bishoboka. Nk'iminota 2 ntabwo twamukingiraho space. Reka twumve Frank hanyuma tuje kuri Ndondo. Murakoze cyane. Hanyuma birashoboka ko birashoboka ko hari abantu bagiye bajoininga nyuma, wenda ntibumve ibyo abantu baganiriye mbere, bakagaruka bakabibaza. Kubisubiramo byose byatwara umwanya munini, kuko mu bibazo nubishije bamwe babajije harimo ibintu bimwe twavuze mbere wenda batumvishije. Nk'uyu mubyeyi niba ari sister Twirwaneho niko numvishije barimo kumwita, birashoboka ko wenda yoba yajoininze nyuma. Kimwe cyo novuga wenda nkubiye hamwe ku bibazo babajije, nagerageje kwandika kuba hari abahanzi b'abanyamurenge batavuga ntago ari bose, hari abavuga. Kuba hari abadakora ntago ari bose, hari abakora. Ahubwo birashoboka ko abo bavuga cyangwa bakora wenda ibikorwa byabo bitagera hejuru cyane cyangwa bitamenyekana ku rwego bariho, noneho mukabifatira en general y'amazina mwe expecting ko agomba kuvuga cyangwa agomba kugaragara muri ibi ntagaragare. Noneho abo ngabo bakora ibyo ngibyo bari batoya cyangwa se bafite platform zitari nini, wenda ntibimenyekane. Ariko muze kugarukaho buke, mwibuke ko nabonye legend wacu hano Bigizi, sinzi umubare w'indirimbo Bigizi amaze gukora ziwacu, n'ibindi n'ababandondo n'abandi. So ubafatiye muri rusange rero ukagenda ngo ugakora unsubscribe cyangwa ukagira gute nkuko muri kuvuga ngo babahombeye, ntago bose baduhombeye. Yes, hari abatarimo kubyitwaramo neza, kandi nabo ni byiza ko babegera mu rukundo n'ineza kugira ngo nabo bagire umusanzu wabo batanga. Ikindi cya kabiri, ibi bintu ntago twese tuzumva kimwe. Hari uzumva akabikora, hari n'udashobora kubyumva. Baratandukanye. Abo bantu ntibakagendeye mu gititi cy'abantu benshi. Ahubwo icyo notanga nk'igitekerezo muri ibi, abo mubona babyumva cyangwa abo bakoze ibyo bitoye, buriya bashobora gukora n'ibinini. Nico navuzeho, wenda uyu mubyeyi wenda ntiyumvishije point yanjye neza, niko mbitekereza. Ntago navuze ndi kudefanda ko dukeneye support cyangwa ngo batwegere. Nabivuze nk'igitekerezo cy'uko twifuza ko noneho duhuza imbaraga kugira ngo dukore ikintu kinini. Iyo nkoze njewe nyine Frank, ndakora indirimbo imwe hanyuma nicare. Iyo mvuze mu by'ukuri sinibaza ko no mu Rwanda ubushize narindi y'abakurikiye ibiganiro nagiye nkora ku channels agiye atandukanye, aho bambazaga hose ku banyamurenge naravugaga. Birashoboka ko ntari ku rwego ruri hejuru cyane wenda rutuma bigeraho mwifuza kugera, ariko ku rwego rwanje jewe nakoze uko nagombaga kubikora, Ndondo yakoze uko yagombaga kubikora. Haracyari akazi kenshi, ariko hari abatarabyumva.
ubwo bukangurambaga bugomba kubaho ariko ntibigendereye muri rusange. Impamvu navuze ngo abayobozi nabo bagomba kwegera abo bantu biri mu nshingano zabo. Ati gute? Ni ukuvuga ngo niba ari abayobozi bashakisha inzira yose ishobora gutuma bagera kuri success. Nubwo n'abaririmbyi ari inshingano zabo, ariko abaririmbyi twararangaye. Tumaze kurangara hakozwe iki? Iyi ni intambwe yatewe. Ntanga igitekerezo ndavuga ngo noneho jewe nk'umuhanzi, nubwo bagenzi banje batobivuga, jewe ndabavugiye, hari ibyo nokora njenyine, hari n'ibyo ndashobora gukora ndi jenyine. Nosohora indirimbo imwe ndi jenyine ariko sinosohora zitatu, kuko nta yindi income mfite iva ku ruhande ishoboza ibyo bintu. Ni iyi ngiyi twese dusangiye muri Amerika. Nintangira kuba slow ntibigenda neza. Ikindi cya kabiri, nta grand frere Rich niwe wabivuze, ntago dufite ikintu kiduhuza nk'abahanzi bose b'abanyamurenge. Ntaco. Hano nibwo nageze mbasanga urubuga, ariko narwo ntago rukora, nta nubwo barimo bose. Nta kintu dufite kiduhuza nk'abahanzi bose b'abanyamurenge. Ico ngico naco ni ikintu cyo gushakirwa umuti. Hanyuma mureke mbahe nk'urugero. Numvishe bavuga pasteur wanje Ben, sinzi wenda niba kiri hano. Tuvuge nk'urugero, indirimbo mushobora kubona cyangwa ikiganiro mushobora kubona kirimo Frank Mukongomani, Ndondo, Beni, Bigizi n'abandi, ubwo mvuzaho kubera ko aribo nabonye hano. Iyo ndirimbo ntishobora kurebwa nk'iyo Mukongomani yokora ari wenyine cyangwa iyo nokora njyenyine. Nico kiganiro cyangwa si ico gikorwa runaka twokora turimo twese. Niyo mpamvu navuze ngo ni kubera ko dutatanye, kubera ko bigoye no kuzumva, hakeneye ubukangurambaga. Abangaba bakeya babyumva babone support nta yindi. Barakora yego, ariko support bakeneye niki? Noneho duhuze imbaraga namwe mutaririmba. Dufite amazina, dufite iyo mpano yo kwandika, ariko simfite ubushobozi n'abandi afite ubushobozi buhagije bwo gushira hanze ibyo ngira gute, ibyo nkora byose. Ikindi cya kabiri shaka kubabwira, nibwo bwa mbere muduhamagaye kuri space sorry, kandi mwaduhamagaye turitaba. Nta bundi mwingeze muduhamagara ngo tuze tuvuge, ngo tureke kuvuga. Iyi nayo nindi ntambwe yatewe. Nsoza rero, mureke duhuze imbaraga. Abahanzi batarabyumva tugerageze kubumva, ahubwo dushakire ikintu gikomeye tugomba gushakira umuti. Ni iki kintu twokora cyotuma abahanzi b'abanyamurenge bagira ahantu bahurira, kugira ngo message mushaka kubaha cyangwa se dushaka kubaha cyangwa ibyo dushaka gukora bitworohere. Niki twokora ngo abo bahanzi b'abanyamurenge ko turi muri mahoro twese kandi duhuza ibikorwa? Niki twakora ngo abahanzi? Nico kintu cya mbere gikenewe, ibindi byose bizoroha, kuko umwe ari ukwe, undi ari ukwiwe, undi ari ukwiwe. Ariko nimuduhurize, nitubona ikiduhuza hamwe, Mukongomani ni muto, nanje ndi muto, ari nabo ndagira nimero zabo, ari nabo wenda nshobora kubwira wenda ntibanyuve nkanjye, ariko hari bamwe muri mwebwe b'abayobozi mushobora gutera iyo ntambwe mukabahuriza hamwe. Hanyuma cya kintu mushaka ko kija hanze mukagicisha kuri ba bantu bafite ama platform akomeye. Sinzi neza ko ibibazo byose mbishubije, ariko ngerageje kuvuga in general ibyo bagiye bibaza. Ari n'uwavuze ngo si ibi bintu hari ico byafecta ku mihamagaro yacu icane y'umwuka. Birabyafecta cyane. Usinage deep ngo mbabwira, ariko mbabwiye intambara nahuye nazo ku giterane nakoze cyo kwishurira abana b'abanyamurenge bari kwiga 117 twishuriye. Intambara nahuye nazo si ibintu wenda nshobora kuvugira aha, ariko zimwe zanagiye hanze muri social media ziragaragara. Ariko I don't care. Navuze kare ndavuga ngo utazonkundira ko uzomfana akanyangira ko ndi umunyamurenge azoreke, kuko ndiwe kandi nico gikuru kuruta ibindi byose. Rero izo challenge uwabibajije zirahaba, kimwe nuko ushobora gusanga bamwe mu bahanzi ari byo batinya.